je ful zdaj weird, ker imam pač ljudi zraven, ki me gledajo, ko jaz snimam. Dajte en aplavz, ljudje. You should see me in a crowd. Živijo moje ime, kaj so dan zelo Primark Hall. Pardon, ne Primark Hall. To pa zdaj ful dober segway. Hall iz trgovine, ki je ne smemo imenovati, ker bo Harry Potter stuff. Gledam, šla sem Primark in najdla sem ful enih stvari, ki so bile pač ne Primark themed, Harry Potter themed. In sem si rekla, jaz sem youtuber, kaj slaka delam, kar hočem v lifeu in sem si nakupila vse te stvari. Bilo je predrago, ampak content. UJS vrečka pa ni sponzor. Prva stvar, ko sem jo kupila, je Cauldron Desk Tidy Set. Veš, ko je bilo ful cool, če bi imela jaz tole še eno kamero, in tek iz 2 kotov, samo meni se to ful ne ljubi editati, tako da ne bom. Ampak, dejansko so to stvari noter. Trash. Ok, that's adorable. It really is adorable, and you're adorable. Noter imamo, ne vem zakaj je to, kot da je Starbucks cup. Ja, konc snemanja je ful pucanja, by the way. Noter sem dobila ravnilo, ki ga ne rabim, ker ne hodim v šolo. Kuli. Vse te stvari so full cute, pač dejansko. Sinčnik, ki ima gor klobuček, kaj ne zgleda kot rekec. Mislim, da je radirka. Je to radirka? Ne, ni. Gumijast je. Viš? To je tako, da bi make-up delala, zdaj swatches, veš? To je ta shade. Full cute in zraven še en svinčnik, ki pa ga moramo šiliti. Šilička pa nimam. To je to, v glavnem, šilička mislim, da v celi kolekciji ni niti enega, tako da ne vem, kako to uporabljaš. Anyways, moving on. Naslednja stvar je peresenca, ki jo bom najbrž imela za make-up notrat. Oh my god, zakaj mora biti to šita? Noter ni nič, tule je pa lepo narisano vse. Kar neki, sam Hufflepuff pa Ravenclaw. A ne, se je Slytherin tudi. Jaz sem drugač Gryffindor, sam pač vsek malo sem Slytherina, veš. To ni Harry Potter, ampak je pa slastna. Mene je ful prodaja te kitty. Karkoli da je nek kit, ker je pač več stvari noter, I'm gonna get it. Ok, tu noter imamo Kisses, Hershey's Kisses. Oh my god, da ti lada menga lupčka. Izvoli en poljub od mene. V glavnem vsi vemo, da so to pač lupčki. Eno zgledajo kot one stink bombs, veš. To sem dobila zraven, to me je ful zanimalo, kaj da fuck je to, to bo pol probala. Sprinkles and cream, birthday cake. Zdaj, ko sem imela rojstni dan, birthday cake flavor. In pa imamo še en navaden milk chocolate, cookies and cream. Next. Kuli. Ta vrečka me tek ful moti. Tole so kuli, ki so v obliki palc. Wait, what? Ok, meni je bilo jasno, jaz mislila, da bo tukaj zapisati. V glavnem navaden kul je, ampak pač zgleda ko wand od Voldemoldi. To je tako cute gledalo zdaj. Pač, a mi lahko eden komentira, čigava palca je to, ker like ful ne... A je mogoče od Hermione? Tudi je kul je. Next one we've got Dumbledore. To palco jaz dejansko imam. Sam imam doma. In Harry Potter. Še ena palca. Ok, naslednja stvar je tale journal. Notebook and pen set. Mala bi malo manjši nož, pa nisem, pa tudi ta je cool. To mi je všeč, kaj je vse isto pakirano s takimi vrvicami. I find that cute. To je dejansko velvety. Ful mi je všeč, kaj je zlato. Na isti princip je kot ta drug kuli. A pa tudi ne. Ni. What the fuck? Ne gre ven. A vidiš, pač to bi mogel... Majke mi, da ne gre ven. Ne gre, pravi ti. Glavno, to je pa navaden od... Cute, celo tole v robovih je narisano neki. Hogwarts. In spredi je ta crest, oziroma grb od Harryja Potterja. Ful mi je všeč ta kombinacija, modre in zlato. Normalno ga sem ven potegneš. Drugače pa isti. Drugače je isti, sem da eden zlat. Kak si švoh. Že sem potegnala, snovanje ne šlo. Ti si švoh, Majke. Treba malo več žgancev jesti. Dam nazaj not. Kaj sem razlagala, všeč mi je ta kombinacija zlate in modre. Vse je zlato in modro, I love that. Meni so ful všeč te kolekcije, ko so tek res pač en stil. Še kuljev. Who would have thought? Zdaj pa mislim, da imam kulje, ki so za vsak dom je eden. In tale je Ravenclaw. In je na vrhu, na špici gor je Raven. Raven je žival. Raven krokar? Krokar. Ok, v glavnem krokar je Raven. Naslednja stvar. Gryffindor. Ta mi ni toliko všeč, on je lepši. Pa ne vem, zakaj je tudi drugač pakiran. Gryffindor za special. V glavnem Gryffindor je tak, rebrast in pol zgori je levček. Ne vem, kaj je to, ampak naj bi bil v Gryffindorju lev. Oh my god, kaj če bi tako naštimala kamero, da bi se to videlo? Nekaj se boljš vidi. Next up, we've got še en kuli. Ta je tudi posebej pakiran. Ta je pa Hufflepuff. Se pravi, ima gor badgerja. Kaj pa je badger po angliško, po slovensko? Jaz vem te besede v angliščini. Slovenščina je moj tretji jezik, tega ne ni, ampak iskreno, po moje najbolj cute. Jazbec, ok. Pravi, Hufflepuffov jazbec je tule gor.
gold. In še zadnji kuli. Such beauty. Slytherin ima gor kačo. Veš, kača pa vem, kaj je. Sam je pač zelen in meni je všeč zelena barva. Zelena barva cancel. Pa ful je cute, ker je dejansko iz luska, veš, pač, ker so slytherinske pač. Kače in to. Zdaj imam še celo kolekcijo teh kuljev. Kako fucking adorable. Še imamo teh stvari. Tole pa iskreno ne vem, kaj je, no, predvidevam, da so neke barvice. Ok, piše. Narisano je gor, da so notri barvice, ampak jaz sem neumna in tega nisem videla v trgovini. In je zaprto z štrikom. Ošiljene so, super. Predvidevam, da pač ne vem, po kvaliteti verjetno so barvice bolj švoh, ampak so barvice. Dajmo jih kar sprobati. Ok. Kdo mi je moj autogram? Nalej, izvoli. Oh my god, ko si moj največji fan. Stegni se bolj se. Nikej, 5 €. Ok, pač na teh barvicah gor je ta dizajn, ki mi sicer ni glih neki ful. Kar neki je, one ostale stvari so boljše. It's Harry Potter. Pač eni ljudje pač požremo vse, kar Harry Potter posere. It's good. J.K. Rowling ni za kaj, ano. Zaradi mene si milijarderka, kakoli je J.K. Rowling. Trash. Ok. Še en kuli. Kolikrat bom še rekla še en kuli. Tole je pa letter writing set. Sobe nimam. Ja, imam, ko mi jo Jure zamda. Imam sobico, sicer tam bolj malo letino, ampak hvala Jure za tole čudovito darilo. It is very adorable. Pa ni lušna. Hedvig, ker tukaj bod. Ti bom zdaj dala eno pismo, da ga boš poslala nekam. Ok, tu imaš dejansko papir še za pisati. Ok, kuverte, pa kuli. In pa se da pretvarjaš, da si full fancy. In pišeš s peresom, zlatim peresom. Vem, da so imeli še modrega, pa zelenega. Tam ni bilo rdečega, pač, ker jaz sem Gryffindor, teda sem pač mogla vzeti zlatka. Basic as Hufflepuff. Ker še pa zraven noter bil še, še nalepke so. Oh my god, dejansko imaš, to so pisemčka, oziroma pač koverte. In pol imaš za gor zalepiti, imaš tele, kako se temu reče, seal, wax seals, vosek. Gor ti nalepiš in pol zgleda, kot da si z voskom prijel. In, tudi papir zgleda seksi. Baš so sobice narisane. I love it. Ko mi čakam, da bom pismo poslala. To bom pol. Naslednja stvar so bookmarks, spet v tej kolekciji temnomodri in zlati. In pa se odpre in so notri bookmarks and they're adorable. Oh my god. Pa če si vedete, da jaz ful veliko berem in da vedno rabim en bookmark, zato da pač ne vem, kje smo ostala. In zdaj imam 4 nove and they are so adorable. Dejansko so ful dolgi. Tekle zgledajo. Oh my god. Oh my god. Jaz sem zaljubljena zdaj v te bookmarkse in pa, ko jih bom nehala uporabljati, jih bom dala tukaj not nazaj. Haha, ne, zgubila jih bom v 3 dneh. But they're so cute. Like, ful mi je všeč, kako so pakirani. Pač tak fancy ass packaging. Nalepke. To nisem jaz sicer zihara bi vzela, ampak tek for the collection sem pol vzela. Ne vem, zakaj bom to uporabljala. Ampak so nalepke. Imaš za vsak dom. Več jih je, ok. That is nice. Oh my god. Jaz sem Gryffindor in zdaj bom... We love it. Very cute. Dajte dol spodaj napisati, kjer dom v Hogwarts ste vi. Jaz sem v glavnem Gryffindor. Zelo ponosna na to, ne? Ok. Te dve stvari sta pač podobni in samo od teh 2 domov je bilo, samo od Slytherina in od Gryffindorja. Sorry, ker govorim o angleščini, vsa ta imena vem, Spolsgat in Gryffindom. Ampak pač ful sem bolj navajena, da govorimo o angleščini, kot pa v slovenščini. In ja, niso imeli od Hufflepuffa in od Ravenclawa, kar je vedno, večino vedno je tak. Vedno imajo samo 2 domov, which sucks. Jaz sem dejansko surprise, da so imeli vse 4 kulje. Pravim, ta ima tega levčka gor in ima kačo. In ko mi čaka, da si dam to na faco, ker pač se obožujem te maske. Like, jaz sem obsessed s temi maskami. Zato imam pa dobro kožo. Naslednja stvar je smartphone ring holder, kar načeloma ne bom mogli dala na svoj trenuten ovitek. No, da izostri se, evo. Tak full basic. Oh my god, ki smo lepo lepilo. Grb od Gryffindor, ne, grb od Hogwarts. Očitno tega ne bom zdaj dala gor, ampak you get the idea. Pač to je ring holder, ki pač pol ga daš tek, veš, ko držiš telefon. Tukaj zadnji se vrlepi in pol daš tu not prst, kadar ga držiš in pol ti telefon ne pada iz rok. Ful pametno. Ta moj vitek je bil ful predrag, da bi to dala. Shady. Skoraj smo že pri koncu. Tole, travel mirror. Bitch. How adorable is that? Na baterije je. Kdo pa si baterije dan samo? Wow. Pa se je cool dejansko. Look at that ASMR moment zdaj.
glavnem to lahko pol postaviš in pa si daš make-up not. To je široko, kot moj MacBook. Nek taki. To je bil shade, ker je moj nov MacBook full thick. In tu zadnje se izklopim. Kaj ne, pač stojalo je, da lahko postaviš in pol se igraš na to. Zdaj full me všeč, oh my god. Ja, pa pozabila sem povedati, da je pač Marauders Map za kogarkoli, ki ni mogoče opazil. Kako se pa temu reče v slovenščini? Ne vem. Ne vem, bom pogooglala in bom tukaj napisala, kako se temu reče, ker honestly sem preveč lačna, da bi zdaj razmišljala. Pa imamo par stvari, ki niso Harry Potter themed in to je v bistvu Winnie the Pooh Honey Body Scrub, ki mi ga je zmanjkalo, in Sensitive Soothing Sheet Mask, maska, kako sem rekla, Obsess. Zadnja stvar je pa dejansko za med vlogmasom, ker je adventni koledar. Notor so verjetno kar precej shiti stvari. Pač kakor lahko tule vidim, verjetno ni zdaj neki full presežek kvalitete. Zakaj mene Primark ne sponzorira? Ampak je cute. Bilo je 12 €, kar je kar cheap za takle adventni koledar. Temna modra in zlata kombinacija. Very magical, very lovely. To je to! Sexy! Kje je še december, stari moj? Ampak ja, jaz sem ready očitno. Jaz sem ready in za vlogmas in za te adventne koledarje, ki bom upam, da imela letos malo več kot lani. Ampak to so vse stvari. To je to za današnji video. Zdaj Primark reče, da boš dol. Primark, please, sponzorirajte me. Jaz sem tako reklama delati in nočete me sploh opaziti. Come on, what is up with that? Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, kakor vedno dajte en like, dol spodaj se subscribite na moj kanal. In dol spodaj napišite, kjer dom v Hogwarts steka, ker ste rekla že prej, oziroma na Bradavičarki. Pa kjer je vaš najljubši Harry Potter lik? Meni je Sirius Black. To je to. Lepo se imejte, veliko se smejte in stay magical in vidimo se naslednjič. Ciao! Yay!